Good morning. Masigi message kay laki do hapete yeng minasiko. Hadi sida adum cham na 1 to 3 oina khalasing asidi hadi card number 1, card number 2, to card number 3 na ko. Adugi matungda angel number ma pirake money magnet ki aina di hana di half kram nilo thiba khangdre en har ko am yawe ko. Ado amuka I semake ko. Hadi karam angel number no kamaina kadai kamaina hadi igadam no karam ba ing machune igadam no habado ado I share tawrage ko. Ado sida khanbi ko hadi card number 1 khan bangai hai tar ko. One say hi go. Listen to your intuitions and hi go. Listen to your intuitions hai gadi nang na khalli do hai tare ko. Nang na khalli do hadi khan ai na khalli sina hadi chumme phaye na daina decide daina khan bi ba hai tare ko. Intuitions hai gadi kai na ta ai gi manung da gi tholok pa wa se hai tare ko. Suppose som na khan ba po se hadi adum oigan ba khokan ba yaura gadi ko adu do hadi ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯅꯍꯥꯟꯒꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯈꯟꯈꯤꯕ ꯈꯣꯠꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯇꯧꯒꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯒ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯇꯥꯎꯑꯣꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯅꯪꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯅꯝꯕꯔ 2 ꯀꯣ ꯅꯝꯕꯔ 2 ꯍꯦꯜꯞꯐꯨꯜ ꯄꯤꯄꯜ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯇꯦꯡꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯃꯤ ꯂꯩꯒꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯝꯕꯔ 3 ꯁꯤꯅ get more information hana asa get more information saragadi nangna tawdori ba thabak tugi matangda amukka hena kai thijan ba khojan ba hai tare ko adi amoin information law nangna tawdori thabak to haji phat launa khu tharu gino ko ado sida lere ko id card ki message na aduga angel number ko angel number se money magnet ki yamna lai bane aina hadi numbers su yam lai bane ko na same matamda id number se ko gi yoko green machu ne ko isda blue pen ne ire akoin hakchang da ibi matam da ko 520741 kama code kadam ni ko marakta aduga mathakta smaina konsan biba hai tare ko aina sida chauna ire ko ibade ado haidi somne iba matam da pikna igadaba ibasina kadai de igadam no nangi left side ki body part ameta da haidi phagan gumma de igera natraga khwang de igera natraga pambong gumma de igera haidi mina uroi da mafam gumma de ibi hai tare ko sise adum ibi bi ko haidi 21 days ni minimum to minimum ko aduga adum sisina kanai hairaga di makhata na ibada akai ba kem leite ko adu sise iba horaga yengbiyo haidi numi kun mathoi ni gi manung da result soidana phangani ko adu sisi ma lere aduga energy circle gi do adumasu hangne amna ko energy circle haidi kamaina haidi wish fulfillment gi hai tare ko duno ko wish fulfillment gi akoina water charge to do kamain to gadab no hai kanjida ahamba da aina word am ire ko haidi maitiron da ire su hai ko aingon da hang pa yaw maitiron da english maitiron da ire na khala se ko ai job ki ne ha je ko ai government job phangye haina adum irasu ya ko haidi natraga ai government job sigi mota nangi department natraga nangi office hai tare ko nang naji tawningi bodo adu na silasu ya ko aduga igadabne ke no 1176 ko aduju same smaina haidi circle se konsan bigadam ne ko haidi line again no haidi words adu number sokpa ya te ko circle se konsan laga sida aina aigi ising gi bottle hai tare ko sumaina si je thambi ba hai tar ko ising gi bottle se 20 minutes gumba kai gumba thambi ndu ga si gi ising se haidi aina nukti gi thakpa hai tar ko hakjang na boi tar su yai ko haidi ai do na ba phare na ko dain tar ga ibe ko ai do na ba phare 117 haidi si se fully charged to water oi do ne ba ko na ba do oiro natraga thabaki oiro natraga relationship ki oiro loina mak to bo yai ko ado si gi ani si hana di sem ram ne ado ai sai tan da zo ai khang dare karam ba da hap ki bano hab do ai gi particular ina amam sem bana twani na haidi card ka mix tor ga sem bani na thibada ka tak moina so moina wa ba su yarong ani ado na ina amuka hana si gi number se ngasi share tor ko ni ko sila yang si gi video thank you